Bolvina kapiti ngotalo ili mana LSVG YouTube channel nitaka nikiam nimbul bolvina ketiko wako sibindama katatok tu nanda beto kani bakalo wakang sartal nga oya enon tangmak tiko na sabsabay nanda kalovina kango nanda kalona nanda gaselu na kalone e parama ke esake awe kintabaki kawakamina kaveir na tedinda ergetamani kente tikmay na vida na sing sawoti Awak talanga bakle bekem niket sare namni beto kuntik mai kakin na ken sa seti ko en din lebongo balet kendan kawi to KKVT anda bakaminak talanga vera erma seti ko na numa balat ersa vulti ko mekina oira na mai bakrong tiko na veseongo ia en binaka mekendan dona numa de vaktiko ni beka ke de ya tiko nan din bulan din do ket sara satu bani bakmata to mai na matini klo ni beka ket sara ya tiko nan din bulan Evak terati kuna kalau meado kesengin dona ka eado bakdalka. Esengin nangulewa senona lewa indotel na tamatam biani saya tetiuke na viosengo. Na viosengo indotel ngana noni tubu na kalau kena balbale ni saya tenelwa ni kalau ena bakto sartal tik ngabo na kalau na ken me baktabari. En wasetol non de viosengo angon reba meno sekin ve kanda indotel ngana tiene levu sa vaktekla al tambu niklo ka bunta ki vakmbalaw sartu may vekanda oir na bulangi memblata endona non de profisa na non gasi meliu ka vakambota ni lew vekanda sana kla ka vakamuriv naktik mai ka lew sartu nga vekanda esang sartu nga nikla kena endona ka endotel tiko na yada e vakto kai tukena profisa yango oyame vudu ni vanua Angona yada awa klame kena ena matainingon au likena ndona blog ena baksawati kausange me klatik nga na buloro sawati niangona profisai nonda ngase ka kuni taki ena baktin kiti rosang vulu. Menona ndona kalona de dere kener kopi nonal tambu sama simak vatale nandina ni profisai ngo vatikena ndina avakte klama ibekenda ena ndabese ena wasendu kena waserua. Enda bakapinpinak vakalewana kalona nal tambu sa vaktekla mai ni profesaingo e profesaindina. Ongo indo telangani tuk tale taki, beba kurumbui taki, kamaro tek sarva kalebe kent ke sarna kawi to KKVT na non kaw na lubini kalo en non tangona ni bulbul vakta matambu yani en burburongo. En non deveo se wase tolongo ni na vaknindin takkina ni veia umbula kena Jerusalem vo al taktu na non klobe era na lubana era en ravandina tiko na sotianganga ni Amerika kena ve maten tutale so me vakasranga era profesai taktu era na non gase ena profesai ngo. En den vaknindin taktalanga ke ni sa tekbut mai en don ngon balav sara na non sa me vaksanga tiko na bulangi mera rawata katau kena na veia umbula kambeni tuango ena botin solo ni non burbura ia e kena seva ni ran rabatal tungan angelos nikalo na vnoyal takoya na Jerusalem vo kana gendo live nga ve kenda na kawi tau KKVT ena ngona sandon mai kina wana kalolev kochiova. En non deveo se wase tolongo ano se kina ve kenda na vendina sa vakteklaka sa semsmak sartalanga mai na altambu nikalo ka vakandindin taktip kina ve kenda ni ongo e profesaindina. Ni watin nanda veo se wase tolongo sandandon mesa nandeti kuna londa na kawe tau KKVT na kaw ni lubini kalobo na nonda kalobo na kongo ni wano nobo binak sartunga na nonda mbula. Na veka ket sarayat tiko veera nona kaw tambo na kawe tau KKVT. Enda bakami binak talanga bakle wana klo na nal tambo sama sems makabatala nonda profisa nonda gasiongo sengolanga nonda veo se na wase indo ke na wase rua sama sems sartalanga. Ena ve kasa ya tiko eviti bukatalanga kina ena ve sai burbura. Sandandona mekenda sana kinda ve kena kawe to KKVT na kan lubni kalo tambani. Manandina sa vaktekla mai nonda kalo mbelet kenda nonda ve se na wase ndua wase rua kena wase tolongo ni nonda vitilamani e vaktekbu ke vaktau tuit sartalanga ke burbura. Ongo saranga nabuna sa kadiv kenda listel Tikina luviana vakala ko vakang sartalanga na kalo mikandeles wan non kalo non gaselu na kalo ne epram ke aisake ersang ni loto va Kristo ersang talanga ni vakang tak na voltambo. Sandinde sarn non da soto vol mai na vivakta dani ke na vivaklom tak ni burbura.
and then dono me kenda sana kenda varao na kawe tau ke vite na ngonongo ni vevak dadani kena vevak lomta ke yat tiko na nonda vanua vaka dor sartik nga uiranga na vulangi kauta na lutu vakaristo ken non voltambu na vevak lota kongo adaka me kenda me mbula lewa itukin na kawe tau ke vite na kauni luvni kalo tekbu mai na ngono ya adaptu mai na ngonongo blater sekla tiku na vulangi na koko etiku wana non kalo na nonda gaseliu na kalo ne eparama ke aisake Sake na ngona me kenda kilani o ira volana voltambu o ira ngana kai Roma sa kai chuti ko na ngona ngo mai Israeli. O ira ngana kai Roma ngo titi bakti ko na United Nations. O ira ngana kai Roma ngo volana voltambu me bletir saranga ke na non kalo. O kenda nga edalati ko na nonda na numa ke na nonda vakavakandewa. Volana voltambu me vakatoto muria sartunga na non kalo na nonda gaseliu na kawitau ke viti na kalone eparama ke aisake me rauni kenda me vakasetukin na kani luvni kalo me kenda na numa tiukina ni vola tambu nonda vola na nonda gaseliu. Esenga edala tiku na nonda vakana nanu na vola tambu nonda vola ni ngaravi kalo ni vurvurango na kai Roma. E tuveira na kai Roma na dandono ni lau ni tamata tambuyani me ira tukuna kina ni vekai volai tu lama ni vola tambu nonra sembeleti iranga kina nonra kalo voleta iranga ka vakarota ka lewana kena volai na vola tambu. Enda sama i wili tu vata ke ira na kai Roma na kawi tau ke viti na kau ni luvini kalo ngaravi kalo tani voleta ni ken sa wili tu nonra lotu vakaristo kena nonra vola tambu na kai Roma. En sa wil taltunga nonra vosa, nonra vuku vaktamata. Ken sa ngwila dav kene vakando na vuku vakalo ko sileti ko na altambu ni kalo. En sa andarma ka nonra isulu, en sa vaketov te kenda nonra itovo, en sa kanietal tik nga na kendra kakana. Enda nangai liadi kenda se dava na vuna vaktara tiukin na kalo me ada na veka kede sa ayat tiko na nambula na kawe tau ke viti na ngonango. Enda lam tartaro, enda tangi, enda vos tataki, enda kadiba na ve matangaliada, enda vos ambeth taki, me vaklangai sa nonrumbul na tevinda, ia enda vosota ngalungal volinga, enda almalmalum volinga, enda vos walitunga, enda takaptik nga nonde tavia na alandina, dandonu safsava, enda lamanira volinga, blato kenda na kawe tau ke vit, enda kau ni lubni kalo tambuyani, esangani tuve kenda na alama kenda vakaitorkine, so na itovo kokoa, se lolobira se vakandavin rasara. Ongosrangana nonde to vaklo ende kletan tiukin na kawe to ke viti. Ongosartalngana ito vaklo esa makikendeles talkin na luviana vana klo. Na vivakdadani ke na vivaklom ta kende stavtiku na kawe to ke viti ayavtiku blata ni reklavinaktiku irna takaptiku ni okenda ende kauni luvini klo. Okenda ngam kende terungi kenda sandon tikum bekan nonde laku kina Jerusalem vo. Sa kena ngona manitungana ka vakambot sar kila mamni na lube viti na dina levongo ka vasota ka koni toro vakmimbi na nonrabe vakdadani ka samatik nga nonrabe vakdadani kena be vaklomta kena lomo sivi blata nonda kalovna kango en rab sartungana nonda bulan nona kau tambay na kau ito ke viti. Da samatik nga nonrabe vakdadani kena be vaklomta kena vinaka kena lomo sivi mipkanga ne vakrao enda kavan nonda kalon nonda vakambula. Kenda lavete tik nga nonda masi ni vakavini vinaka wa nonda kalo vinaka ngo na nonda kalo nonda gaseli na kalo na Abraham ke Isake ni sa vaktekle kwa mai ena ngoni nonda rao kena tangi vutungo na kawe ito ke viti. Kevka inda na vakilesar vaktitum na vekaya sa ya tiko e viti vakakina na vese vurvura tikvu mai na ngona kunikuni tekina profisa ngo enda ne klarao kina ni vekaket sar sa vakedor tiko e vusar tik nga mai mbelatwal saranga na profisa isa na vud ni vanuango kandona kena vakareta kivanaka sa rombota na Pacific e vurvur todoko na kena kilai uyana agenda ni climate change na United Nations. Ang unrep manulik manday na profisa isa vud ni vanuango me vakana kena tambakitu na Fiji Times. Nimber ni ulika na profisa yango indo talangan nandina levu ang unreba meno aseto manda kung unreba mekenda na tungana ka vakambot sar kila manda. Kau santong gurebo limai kau kilani levu talanga vi kenda sa vakandintin tak talanga o yana kila kando tuver na tukanda meliu yana kena vakang tak na bimbulimbul tali ni kalo eso. Tekbu mai nanggele yado kena vendro ni kau yana kena do vakang tak me wai vakaviti. Sena non do klive naka nan rak.
manu na sukota na loma ni wasa ke na nonda do terase mboboka na yanga me baka bulai na nonda do vosa mana ka kasar talanga kina na nonda do vosa veir na manu. En dat we nak tik nga wana klon no nel tambu sa wak te kla talanga me weekenda ni sa kenda ngona me kenda kla ka wak de tek tal weekenda na kauni lubni kalo ni se kwasar nga ngona kila ka kena buku wakalo asuletu nel tambu ni kalo veir na tukande liu ni ber ni ada ni viti na lotu wakaristo kena buli. Erenge me lasta kwa wak tiku na bulangi ni yongona wa androni kao si wak te boro. Na kalau embulia mai na manu ya veiva manu gasi, manu buka kakina na vema tanggali manu ni waitu ime nonde toka ni boli kena kau me suliti ko na kaka na kina ngonda en nonda bula wakangu tiko ena burburongo. Ena vinaka me kenda ni klande wak tiko ni weka ambula ket sara era bula bole na ruku ni matan singa e ambulia mai na kalau membaleti kenda wak tamba kindona alveana. Ni kenda na maroro ira ka lomani ira wak vinak tiku na mbuli tali ni kalongo na lomani kenda ka maroro i kenda vinak tali tiku nga me wakani tiku na kenda isema. Ena ngonango ni o te vida wata na mbaki ni nonda waka dindike kena waka ngara na ve scientist na ve se vura sange klara au tukina ka waka dindin tak talanga ni so ver na manu rau ni klana ka enda tukuna ka kasar talanga kina na kau. Ena nonda waka dindike na scientist ongo sange klara kina ni kevaka enda vosa ka wakareta ka waindo na manu se vuni kau na nonda tali tekira na wakareta kira mai weekenda nonda bula vinaka na vuni kau se seni kau kena manu na ndola mani kenda ka vole kat kenda ka tangu maki kenda vinaka na luvi nikalo me wakanga na inaki nikalo veira. Nonda waka dindik sartala nga wakango sange me klara kina na scientist ena vese vurvura ni sona kau rau ni wakang taki me waini mate. Sa wak dindin tak sartungai kenya na tukanda sa liu sermane wak tekvuna nonda kila kani wakang taki ni veya mbula ni bul tali ni kalo mbula tu ena ruku ni maten singa ni del ni vurvurongo tekvu mai ve kenda na tamat tambuyani yado kina loma ni gele kina loma ni wasa ni bera ni renge meklai muri o na bulangi. Nandina kena dindui levunda bulida rawa kenya na tukanda sanga ni buli se wakuroi ia wakang taka nandina ni altambu ni kalo sa tungana tuela mandra na kalo me suleve na kila kake na buku wakalo mere klara o kina na veka bulida tikongo na scientist na vese vurvura karsa matiko indolo wakondol na elago mere bulida rao kina na veka sarangani waktaklanga vekenda na altambu ni kalo kando sarangani kena wakarita kivina kongo ni rasa yitik ngongo na wangangara wabuki na scientist na vese vurvura na wangarati ko na nona kau na lubi ni kalo sa meklata leli ubeira ni o kenda ngana kau ito kei viti ta nona kau na lubi ni kalo tambiani. Na vuna lev dondo nda me bulida kina na vulangi na nonda bula na kau ito kei viti me kana nonda itovo na nonda vosa nonda yau bula wilkina nonda gele kena nonda waitui bala tanir sa buli sartik nga mai na kila ka kena buku wakalo ito vekenda. Sange kauta na kila ka kena buku wakalongo ka wakang taka na mon liva mera wakang de kevtalki na sindina silasu na kila ka kena buku wakalo ito vekenda. Oira na bulangi wakararabi taktiko na mon liva na nonda kila kena nonda kokoa. Iyo kenda na kau ni lubi ni kalo etiko na alatambu ni nonda kalo na nonda kokoa. Na ngona sa klaro kina bulangi nindina na veka ndo kilatu nonda gase liu sange authorized taka nandino ya me nondra mpakasar nga ta kau tungo na voltambu. Au ngandrav mesa na ulika mandani na profisa yongo se na buti nivu nondra nonda gase me pakasar nga na kena tambaki tu na Fiji Times. Tek butiko na sona wakmadale leka nge serkal taki. Profisai tinka di oro sang bulu. Krea menda ulika ka wakasam taka na kawi taukei ada nga mai na nonda ngauna. Na budu ni vanua. Na bosi ni nonda ngauna na kawi taukei. Ongo indo na ital no ni do na profisai ka kunikuntaki mbaki tinka di oro sang bulu do na nonda bosi na vuke viti ka wakai duri mai mbua. Ombua na nonda vale ni bosi na vuke viti ka andava koto mbamba dhava ni vanua o na kawanra. Ravatu na kore rua o na vunisea ke na balambala vanua o tokai malo tikino sevo loma ni asana o rao.
Mataini vak madhalalaka. Nambosengo era mai na vudikina na kena tanga makina nonda yau na kawa itau kei eviti nirsa mai via koveti ko na vulangi kena via laki kau mai na kato ni dhakamana ni a maruroi sartu mai na waidevata. Na ital nongo era vesola kotakina na kena serikali me vakandeka e vakandindini porofisa indina ongo. Ia na kena vakaidori se kena vakavutokantaki e na getukunanga mai kongauna ni sa andonu ka mau mai wana kalo levu kochiava. Na bosi ongo endo live na dona uni ka kure taki viti na kena kokoa ka me kilau vurvur dodoko na ndo live ni bosi nonda na turang mbali na vuke viti ka vaka kotongo na kena serikali. Kena serikali. Me luta na uni ni vanua, basi katu lutu ni ngauna, na luvenda tu na salu maimbua, mai andrava na bosi mai ulunda, ikarua o dhaver ni koula. Ikarua o dhaver ni koula, na ubiselevu ni nonda vanua, na tamana mbolana vura, ngane andi sova na tambua, ya andatiko ya mate ni katumba, na lewani bosi kasa visuka, na kena lawa na mate kena mbula. Ni mairongoda meti kuniani, na ngudakadaka sanrangati, bosi ni ngauna me maindo lavi, sa tamsara ni lau sangati, me laveti tuko viti ailandi, lutunrumtu ni bunga na embaki, ni rambutu rakatu na kaitani. Karua ni vakmadhalalaka. Nandalavi ni bosi ango era tip kedikina na vuke viti, era mbotik talanga kina na turanga vetedini, oya oirau na thiri, gaimpera mai endo na marama levu katinanda na koula kedike vura. Sama ni lewai me rumbe na bosi me rua na singa kame waraki na marama levu ango kotinani koula. Kena serikali. Ke mami sa tiku maimbua, ke ira kede na vuni vanua, ka sandola na bosi ni ngauna, rau tiku kena turanga rua, sa yali tuo tinani koula, o karumbe na bosi ka singa rua, na lewane kwa na matua. Sa vura tuo tinani koula, na marama sau ni nonda vanua, na wani mbiukila e aluma, e vakatangia vakamalua, vakorokoroko na singa ni kua, ka teki dhuva na vuni vanua. Katolo ni vakmadhalalaka. E mani vosa na turanga na iliu levu kei viti kuratu e dhal na vanua, kataman rau na thiri. Era mani kaitiko ni sa matua na koula kei viti, ia mera vakngalaltaki manda na vulangi, era mengarin business tiko e viti, kani sa ira nga ongo na dawe vakaisini. Kena serikali. Na tuika wai dhala katukuna, ko yao na bosa ni nonda vanua, na nongo bosa ilutu wakauma, na ndela i viti salutuka, au mani vukida na kena ngauna, osan ringitu na uma ni koula, irangone me kua na wakasuka, me tuki na kisi na singa ni kua. Wakaraumbuka 5 miniti, wasadaki tuko na itini, me rumbe manda na bosa kei viti, au mani bondoka na lau viriki, ikarua na sekundi miniti, au mani salia nonda notisi, mera tokitaki na tiko e viti. Vulang kede me toki laivi, me sungoti kede nonda businessi, ni rasungota na lewa kei viti, menda lutu sombu men ronda no wini. Wani vakmadhalalaka. Sama ni rimbita kenda yadho endo na evalu veira na kaumbula kei viti, sama ni kai oratu edhal na vanua mera me vaktarongi se odei ena rau ni vala ena vukunda na kaumbula kei viti raramba. Roma ni bolero na turanga ndo vala o tui revu na gangama na roko yawa, embulea me nona ndondonga na vala ena vanua mamada kena mali o lala. Na kene karua ko mesi chale ko mai wai ka dhana kilele tu me kundakuanga, sa nona ndondonga na vala ena lama ni waswasa. Kena serikali, talnoni ngauna sanga tumpumanda, merambosivata na vumakawa, na vosa ni mbole rasada kava, merambole matewa edhala, mbole dhake endo na turanga, tu revu ndina ngori na edhana, nongo koro na roko yawa, layone ni vanua mamadha, ikeli vuka ina madhawa, veka kede ando dhataka. Mbole tale endo na turanga, na edhangu o yewa ndakuanga, nongo tiko na lama ni wasa, veka kede ando sangata, na meli stima na manual, na samarini mbau batakaya, au tilama mbula na tamata, na kaukamea au ngurlaka. Ni mairongoda ni vaksarava, au saadidi ka kusarawa, gengi ni valu au tambelaka, au taura ka vorlaka, sau ni tamangu ka umbolataka, au kilana ka londina sara, na tamata kede au tau kata, ondi veyau na uma varasa.
kalimani vak madalle leka. Samani lamvata mesan da laivina mana kei viti. Samani terongi na diri. Sa evena katoni dakamana kei viti. Mani kai ni ra wakalutu sartu mai na waide vata. Sa mani kai vera ko waidala na vanua. Dorongoda na nondre wana mbose ni vu kei viti. Ndole kota mai na katoni dakamana ena kiana ngauna tutol ndundua. Kamenda laivina ve vaktora daktaki ve ira na kaumbula kei viti. Kisenga ndrauna tutongi mate. Rosa lomalenga na tiri se o dei mena vukei rau ena dakadakan rendre ongo. Kani an raviti kuna kato ni dakamana ena linganda na soti ang ganga mena waide vata. Rosa mani vangara indo na turanga mi vukei rau ena dakadakan rendre ka vakarisi ati ongo. Rosa mani ngole ki nailanga mai wainimbuka me rola ki kerea nangasi mai nailanga. Na idhana ondi liwa ni valu, engase ulu dhou kasi sudkanga mai na nona dhou. E turang ganga kandau tuto ondo volinga. E turang sau kandau dakamana talinga. Na sau ke na mana itiku wani silmai nailanga e sukada ke na wainimbuka kalaki luvsar kina na kauwanra. Rosa mani vaksavuya vakavanua na nonro kerkere kasa mani vakandonua na ngasi mai nailanga. Malaki warek kwa kundakwanga maya sau me anravatiku na asani wasawasa kwaya. Sama ni ngola daki ki England na ngasi mai nailanga ka vandoka daki endo na manua lelai na dhana na seni rosi. Na manua ngo e manua mai na tomba masanga. E na baravi ke na korutumbu e na sana kura. E rua ngana singa na soko ni manua ngo sa kele mai Londoni. Sambu ke vano na ngasi mai nailanga ka vukiti koe me vaka endo na ngone leo e mbaki tini kawalu. Sama ni ngola daki wana tui ko kini chochi kwa kirea na luvena lewa malaki vakandindina taka na none lakulako ke na South Pole. Sama ni saini taka na none vol ni durvanua kan biuti Londoni na walu nakaloko na mataka lelai ka ngole ki waide vata daura na kato ni dakamana ka ngole les mai kiviti. Gain romo na singa sa ro soto ke ndakuanga mai asawa. Kena serikali. Biuta na walu na sen rosi sanga na mua o Londoni au tiku volikina kini chochi au vereida na luvena menongo vakandindina. Biuti Londoni ena walu na waide vata sa kambu au sanga boroka na waide vata au taura na kato ni dakamana ang biuti loma ni nongo wanga au sule kede nongo katakata dromo na singa maya sawa tiku kina na vuke andra. Ni mai rongo ni vakasarava o yau na tangani ni loma ni wasawasa o de itali mai via vala min biuti ruru e tumba na lopa ni matana ira na mimira na nona ngata. Kaona ni vakamadala leka. Sa kau kena vale ni mbose mai mbua na kato ni dakamana sange vakatirime na kiana wanga era bilinga tumai na ngio vaka itamera dona wase era ngio loloa kan dona wase era ngio vula. Era ngai vendre takatiko na wanga lalaungo en dona tona ngio loa kan dona tona ngio vula. Nirandona maka na ngusi ni tambasanga sa nguthe na ngio vula sa ngai bilinga kina loma ni tambasanga na ngio lolo na wanga lala kwea. Ni vosar ngai lima na kalao me kasa na wanga ro sa ngai basika mai iru na ngio katukatu ya tini. Dua ka lolo kan dua ka vula ronge tambaka na vala. E tumbu na ualoka na loma ni tambasanga ka rautan rosanga vula na fiti na tumbu ni wai na loma ni matao me dhapsaranga ni sa laki ngongo na ngio vula ka sama ni royani. Sa ngai kasa na boto ni tambasanga na ka eva kana rere ni dona kisi ango itin karona fiti sukuya na ramba kena balavo. Nindareida nda sanga ni klase davo ya. E koko me kana koko mea en boi sing sarmai wana ika ia engai seavu tikwani wakamalu me kana sobu ngai laki waidala wakandua ni uti tol na vula. Wanguringa na wangalala ni kato ni takamana. Kena serikali. Na tamatavuko era wangangara era vuka e lama ni madawa rananuba na lama ni wasawasa ravangaravuli na kato ni dakamana era enrava na mbongi kasinga vaka kara seng sara ni kune rawa. Na wanga ni kato sa kune rawa ni kasa koto me na boto ni tambasanga me kuna ika e na wasawasa se manu ya vai vano mamada me sesikina nondra vaka sama wanguringa na wangalala ni kato ni dakamana. Kaviti ni vakamadala laka. Ni oti na mbose sanga itekpu me vakauta na vuni voli levo ni mbose. Ni tukutuku matelalai ni veka ketsara sa tu vakitu mengai vaka edhori e viti. Kasa vakandetaki mesa na ndalavi na ngona kei viti
oya mesa na kadether dundu e viti na vakarau ni bula vakavano vaka itokei. Na vakarau taki ni kena bula vaka lavo ia mer na gai vundi mamada mai na vei matangali vatale kena iau bula ka maroro itu nakalo e na vukunda na kawa itokei. Mena vakaditivi kena na matentu vanua kei viti. Na lotu kena matentu meronge moithi kena vakarau ni bula vaka itokei ndina kei viti. Kena serikali. Durida ke mai olonga ni ua, sa vura o bereti mai mbua, na vuni vola ni nonda vanua, me sulia na i vola vuka. Me vaka stambataki na tutuna, ke na wanga au sa mai basuka, me vola ikina na ka e vunga. Sa leka wala na ngauna, na matentu na lotu na mbula, so tale au senga ni tukuna, me ngai madala vaka malua. Ni mai rangoda le wa ongori, na nguata sa tambu ni sangoti, sa andola me vakata oti, sa rambota tuna koloni. Kawalo ni vakmadala laka. E na kure taki viti na uni ni vesau, sa vakasuka e viti o vura, ni kena vakatamberi na ngaunango e na vakasuka o vura mai vei viti. E na gai lita ki viti ngana e tau kendi na kei viti, kana gai mbasi ka na koula e rambini vakauma. Kena serikali. Mo de lutu i lamani vesikula, sa ya vala mai na vanua, me sa ini o vatu ni ura, sa oti na ngauna kei vura, sandolavi na nonda ngauna. Kambi kena wavu na sende koula, na manua levu tondua na vura, vulangi me ravondo vakusa, me soli na tikite vakandua. Sa vuratuna ngase uluvula, au ndruka na uma ni koula, e ravita na tutuna rua, sa vuki sa umaki kindakuna. Kadio ni vakamadala laka. Na ngaunango e na kinda mai me vakana mataka, e na dhambe mai na kiana i vola singa, kana lutu na kiana buto, kana ngai dhambe muria mai na matan singa. E rakai na vuku, e ndina ngani dau lutu na buto ni ber ni kinda na mataka. E na yado na nduya lealo ni kambula kei viti, sama ni kota indona i vakarove ir na tamata lama rua, o yanir na vakambukta ke vura. Kena serikali, au tiku mana vatu ni sanga, na ngauna sa havuni rarama, me kune viti na kalau ngata, sa andola viti na katu ni dakamana, au sa arui yalo katakata. Sa vonongo i vakamadala, ko iau na gas tau madala, me rau ni taki viti manda, na koula sa votu enandelana, ka sa senga ni vuni taki rawa, au dur mai vali vula, sa anduri na ititok koula, tikiti ni ngauna au sa taura, me kuasar na lama rua, den dua e kavora na uluna. Katini ni vakamadala laka. Na mesa ya ni kena vakamulai na kawa itokei o ya na vanua endo na vakarau ni mbula karave sola tu eloma na vosa, sulu, koti, vuvale, veokani kena mbula vaka itokei ndina kei viti. Sama ni vangara endo na turanga ni valu mai andrava na vesa wango, o ya mai na mbula vaka vavalangi kena mbula vaka itokei ndina kei viti. Sama na numi me la kere mai na ngasi mai na ilanga. Sama ni adhe ani na vakatantu mata ke noni tiko mai na wangalambata kakainaki mai ni yali kasang ni madala sena ya se vura dava e tikina. Sama ni vakauti virto na tambani talivoni na tuktuku ni kena vangarai na turanga ngo. Merto ngiri na talivoni na via se vura kamani vingomi mai masaila mai chamani ni tiko e na dona vale tambalima ni vakanindika ni liva. Sama ni vingoma na kerkere ani e viti. Sanga kautira mai e limna ndolo vanan rau tinika limna visa mena vesa e vura mera me andrava na vesa utaki ni mbula vaka vavalangi ke na mbula vaka itauke dina ke viti. Kena serikali, tali karavu au voskina au via vosa e masaila, tiko e keria kwa nanrika, sa eliane na vida na singa e sa umana vosa au kwa ndina. Sanduritua na vale tambalima, ke kwa na ngungon ni India, me kua na nui dhalakina, e na vuku ni katu liva, mondolava, mombasuka, moreida. Lima na ondole vati ni kalima, na ubisa au mai kautira, me la kiandrava na Pasifika, wakara unduri na mesa ia. Katini kandua ni vakamadala laka. E tamboki ka visuki kosa endone tuk vuni, e tamboka ka vakautavoli endona turanga na edhana o misi vorenge. Na mbose vuni koya e dhaka vuni tiko e na lama ni matentu ka sa mbuki tiukina endona verda o ya mera sa vangalaltaki na itaukei ningela kei viti ka mera vakautisara kirutuma.
Mernangay token kede nandaw ni business na be matangali vatale erambini kasurtu na bunoko viti kena yembula kede ertu na lamani gele kena botin sauloma waswasa. Kena serikali. Meutukuna indo na bosinduka o misi vorenge mai kauta o viti melobana vakandua na lewena merambiu kirotuma. Metauri rawa kina na kula sa sina ina nonda banua na matentu sa vakavuna ongona kabuni au vietukuna. Ni rangoda na mala ni nongo bosa ni masuta na kaloko chiova me suleve kenda na laloma na lewani kalo sandola. Katini karua ni vakamadale leka. Ne vaktakil kila ni ngauna me na vakandindin tako vurvur todoko ni sana dampi mai na ngauna ni kawa itau keke viti. E rua mai ne vaktakil kila ni sa vakaro dampi na ngaunongo. Kani matai ena lepsar na koula ena dampi ena vese viti. Kani karua ena yada indo na dosinga lepsar ena vese vurvura. Ena ngai dampi dake na nonda del ni ngauna na kawa itau kei. Ena ngai liuteki viti me dhava ni rusa na vurvura. Kani serikali ena dhala ni tila na vula me rorongo tiko na ndama ni ua sa kodake na kola ni vurvura rausana tuna uma ni koula ratalada yani e vevanua sai koe na ndola ni ngauna. Au tiko e vale ni mbuli beva kai divaki ni lutu na bongi leka na vei matan tu sa lenga sambiu tatani na luvendra ena vuku ni kakana sa senga me tambaki na kena ni usi beva me kilana tui na nondra lenga tumbudake sa senga vei kenda. Dangi o vurvura ina deva wasa dake mai na kaiti meka waraka na ngauna sambera ena utikina na nomni lenga. Katin katole ni vakamadale leka. Ni sa oti na mbose sama ni ngole vata kede na vuke viti merleki mode ki ului vunda na nona vunua na ngon turanga na ngio vula. Ni rayandra ena mataka sama ni kaya otini ni lawa merleki mode ki na vosa merleki warak kina na nona ngauna endo na turanga sudu vakatamata. Menange vakatambera ka vakandetaka na ngauna kei viti ena lingana na kawa itau kei kai ni salumuti koe oti tu na kaloko chiova. Kena serikali. Sambiu ko vatu ni ura usadaki tuko na ulu matua mer sa davu yani raya vusa mer laki modi ki ulu vunda na nona vanua na ngio vula. Nondra dake ni samataka rasana tambeta dake nandelana usadaki otini ni lawa menda laki modi ki na vosa menda waraka na ngauna ni salambamba. Katini kavaka kene utu sartalangani vakamadale leka. Ne tal na wango elak mai ena ve vakandonu ni kalau levu ko chiova kama e vakandeotaka na nonda turanga levu ndondo na kalau vu kena tamata kambuli kwa na kalau me nona na sau kena mana vakalu etiko e viti. Kena serikali. Au lutunra kau kune rawa tinangu tu endo na marama wale ilo au laki tawana nongu tiko na lama ni maatawa me undeo ni kalau kena bula vakatamata. Au kalau vu kau bosamana vevu kede au taura bata o se lewa ira kede sara lewa na vu kena tamata na kalau bula esulia rawa sa saini taka kina na edana. Ni mai rangoda au satukuna sa iau na ngasi ulu vula ondi ve iau na lawa evunga ondi talangana da kai ni vanua tiko mai dake na kalau bula ko iau ka tiko voli erukuna au satangani kau na bandua. Na vutongo e a vakandeotaka o malili matakula na bandua. En sangarangoda oito yana profisai se vuda ni vunua nondra nandangasi ka kunikuni taki sarmaya na mpakitin kitiro sang volo. En tava kamini vinakitik nga vakalevu wana kalo ni sama isema sartalinga na profisai ngo kina nonandina vakateklamai en nonda viose wase ndua kina wase rua. En ngonongo o ngondref mana tuvana som mai kina e vida na ve kale levu avake dor mai viti kina ve se vurvura kasema tiu kina profisai ngo tekvu mai na mbaki ersala ki vake tik vol kina mai viti o era na vulangi me dav tik mai ni kua. En mbaki tin kawal rosang vol karua ersa vake tik vol kina mai levu ko era na vulangi ndingol mai na ve se vurvura levu me kata ki France, Rusia, Amerika, Australia, New Zealand ke kasartelanga kina Britania. En se klav nak ni na matngalongo na kai valangi ndo talitak nga na vuno itik kina vurvur ni lava kumbimbi na yang bula me kana kula.
Weekend sekla tiku nindina tiku na profesa yango sana kindavra tiku nonda yambul na kawite keke vite profesa takto mai weekend o nonda ngase na bud nibunongo sana kindavra tal tiku ngani yango saranga na buna sangol tiku ni kina vakayo yau ki vite o na bulangi. Sarota meken doronga vakleb mai na kanda na India merendo tukuna nindai mani se na yau tale eran binito na botin solo ke viti. Endo na numatunga na kawito ke viti ni nonrobosa ngo na kanda na India e bosa ni bewali se udu mainduru. Ia ekani maro me vakreta keken yango ituk dina kando talanganan dina sanga sartiku bako kona bulang metambo naki mai bekenda. Sa wakta klatalangana al tambo ni kaloni bekaket saraya tiko eviten kena vese burbure nango embalat sartiku ngana profesa yongo. The two man the kavakarai and narrated ni sabola kan vetamban ketanga mai viti sava ketep takir tukina na bulang mana vese burbura wakambin viti ko na agents ni songo na United Nations. Blatanir sa klatiko nandina ni profesai kena sava karame wakawatukan taki. Nioti na pakmadalongo ni nasarabendo na interview lakalaka pakmadal taktik kina na veka profesai taktu na profesai yongo Oya nonde yambula na kawito ke viti na kaw ni lubi ni kalu. Tin kawal tol sangvulu sangolean na maten laklako ni kaulo tu wakaristo. Na kaulo te da kain goe viti at haka mikenda may mbula lewai ka wakasetu kina nonda wakasam na kawito ke viti na kaw ni lubi ni kalu. Maraw ni kenda ngula daw kina wakando na nonda kalon nonda gaseliu na kalone eparama ke esake. Tekwa may nangono ya edok may nangonango enda sembula lewai bolinga veira nga kote na lotu wakaristo kena voltambo. Ongo saranga na buna sa waktara kina kalome yado na veka ayati ko evite nangonango meraw ni kenda liadi kenda kakile kental na kaw ni lubi ni kalo ni ken samay wilto na lotu ni bunda na lotu wakaristo kena na voltambo. Kasa kena ngona me kenda lesu wa non kalo na nagaseliu na kalo na Abraham ke Isaac erseng na lotu wakaristo erseng tilangani wakang taka na voltambo. Tin kawal wasang pulo ay adon kinay viti na matay ni kay Amerika dakdaka baka Navy Explorer. Tin kawal ubit sang pulo kaba sa may sulit kinaw viti ki Pertania. Sa may lawati ko na nonde yung bulo Pertania may tabo ni Sandur na United Nations. Tin kawal ubit sang pulo kalima era baklangayin doon na katolo na kawit kay ana missiles. Na matiyanggo era kautay na bulangi may tabo mayanggo era sa sulitik nga na dulo ni wanimati ni Kentaro viveir na luvenda. Tin kawal bitsang vulkawano aming turkina na Great Council of Chiefs metangmakti ko ng gele kena yung bula ni kawito KKVT ana bukunda na velita kiwa koloni kasang ni balit kenda na kawito KKVT. Balato irtalangango era may kotental na GCC. Tin kawal bitsang vulkatiwa era den kinaviti na kanda na India. And the club naktunyo na tukanda may liw turang daw takadaka katiko na balawin nonrambula ena walsang vulkin ni desang vulva kadada. Kawakambote ni so enaraw ni adopti kwani nan raw si Sivia na mbaki ni nonrambula. Kwango waktalaki na nabe tuktuk makaw era walato nan daw ni wala tuktuk may baletir na tukanda. Tin kadia tin kawalo ni boy rona mbaki may kunkuntaki na profesa yango may waklangay tali tin kawana pasendin lang ni wanoviti. Din tuanggo na buna era wakdurekin na buke viti na bosi kwa kunkuntakin na profesa yango Blat nirsa reida ni sa lutsom tiko na kende wilwil na kaway teo KKVT kaya non sa singe maratal nga non sa vile kubeti ko na bulangin non da yung bula na kaway teo KKVT. Tin kati oras nga bulu sa may kunkuntek na profesa si wut ni bunonggo non rin natangase. Enta baka vinivinak baklewa na kalobo katalanga kinaver na tukanda ay non rin numkanda kasamay kunkuntek na profesa yung go kansa bakrewa bakandindin takay na kena bakawatkan Tin kadero sang vulkano e tikbutak na matay non paktindike e nabunaway devata sa na taktika na South Pole kwa profesa taktiko na profesa yung o Richard Admiral Byrd na turang in Amerika e takdak baka Navy Explorer. Tin kadero sang vulkano sa tikbutak na matay non paktindike na botin solo ni Burubura e raya na bunaway devata na South Pole o Richard Admiral Byrd at sa naklatiko ke Nimbera ni may bakador na baktindiken ko sa tumakaw tumay bitin to na kay Amerika takdak talangay na tamban ni Navy Explorer bakatag Richard Admiral Byrd. Tin kiti pasang bulo sa amin durkin na Fiji Native Land Trust Board ng bletir na biolita kiwa kolon kasang ng blet kenda na kawito KKVT ng blet sartik nga nandina ni profesa yung go.
tin kidia basang vulkalima sa main Turkey United Nations me belatan non santo vata na ve maten tulle ve burbura mersan le sangamai na ve yambula eran pintu na boten solo na de burbura ka porov setek tu na prof sayango na songsongo lawati ko na vika kesare takti ko na no we de vata na South Pole tekbu mai na ngono ya edo tik mai na ngono na United Nations sarota me vakita merti ko na to projects mai vite na ngon sarngango na United Nations tin kidia vasang vulkavita ngoltal kina Richard Admiral Byrd and a kavan non vakandin dikavak scientist and a no way the vata sen tactica in South Pole ni samay wetoka rosang vulkadat na mbaki kavakada na laklakong me Operation High Jump nge vakolikto sanay tuktuk me balata na Operation High Jump sana sanay tuktuk balati Richard Admiral Byrd ongo na laklako vak matebal na Amerika non sa like sangamay na yambol na viti and a Jerusalem vo na vunoyal tak Navnoyal taki e profesetek tiko ena buti ni vanongo. Medab mainikua sengatik nga kasawil sa taltik nga ena sangango esa na bimaten tulle me pakataki Australia, New Zealand di Pertania vidan kena vakretaki. Oni na singamara talangay kya na buna enda usulit kena vakraura na bebu kivito New Zealand ke Australia blatero sa klatu nandina ni profesayango. Na profesayango sa pakandindin tak sartunga vikenda ni wir na tagas meliu era kelab nak sartunga na bitokan vatakena klolev kochova na klone apram ke Isaac kombulen lamolan ke burbura na vaktegu ke ne vaktau tuoti ne berni tampa ni vit na lutu vakristo ke non voltamo tin ke lim savul kavita bukta ke ne maliola lam tiny space rocket o America Russia ne neklevin ke na vakoti ke sona space rocket satellites ke na vakandurini space stations in maliola le ngonong complete vaktamba ndoti ko me ukiana non sangatiko mer edavarawa na boten solo na da burbura mer rawni reida ka klana ve yambula ke na Jerusalem vo eran rabto na Angelos Nikolo na boten burbura ko profse tek tu weekend na kawito ke vite na profsa yango tin ke lim savul katiwa sando vat ke na tin na ve maten tulelevu mesa sngoti na vnongo na waide vata Zena in tactica na South Pole ver na maten tu va koloni wil sartinga kino viti. Tin ke David sangvula na ktini singa ni vula oktava sa mai tu vakate ko kino viti. And na rede ken ge mai tu vakate ko viti sandurtu na Great Council of Chiefs and tin kawalu vit sangvul kawono sandurtu na Fiji Native Land Trust Board and tin ke dia vasangvulu sandurtu na United Nations and tin ke dia vasangvul kalima. Sa mai vakande tek sartal ngane tin ke dia vasangvul kaviti ni laklak ni Operation High Jump ni bote ni burbura. Ena vuna waita vata na South Pole en pintu kina pe matangali yau talei kena dona tikni vunua sengele mamada es senga ni bondona tamata umbeani me putuku pakandua. Ni berni game songoti na vunua waita vata na South Pole ya ena bagtin ka diu lim sang vulka vitu veir kete na matentu va koloni. Unina garangoda vakvinaka na ital na mimblata na veia umbula kena vunua yaltaki e profisa itektu ena profisa yango ena video clip ena muritik ma ena vivak madalango. En tin ke David sang voltik ngango ni woti ngai tol na singa non tu bakate koyo viti sa duro viti me leoni sang sang na United Nations ni woti tol sang vol kalim na mbak na kenandure ongo na vuna sa me bak mon mulum tekki na kawe to ke viti blata non sa via me lewa ka to ken viti wer na volani blata wal sartik ngan antina lewe tiko na profesayango ongo talanga na vanua SM tikin na climate changer to vuno takwa tiko na United Nations Kivka salawani kilo me waidala na ice kete na vuno waide vata ena ni tactica esa na waidala nga kasenga ni dona kai na takabaraw kin na United Nations. Tin ke David sang vulkawalu erangol kin na dangoni tauke ken dakadakan vivak sa tutay kila panoni. Ang gwaindo na vunoa enda dona mikenta na vakasam taksara vaktito man kawai tauke ke viti balata ni sasang ni lakabatikon na devito ka ni vakala vakanga vatuke na dakalo kena vakamata ambayani ertakavitiko na soti erdolakitiko na takadakan ni vivak sa tutaki. Ongo inda talangane vakandindin liu ni lotu vakaristo kena na voltamba senga na lotu na dagase liu blato irsarangane ve maten tulli vakatak ni Islandi Australia Franse Rusia ertukuni lotu vakaristo liu taksartik ngana ve vakmatei Era vaktava me kenda vakaidana endona mission me peacekeeping ni vakaidortik kena vakamata na bulbul tale ni klotambayani Na mission ni peacekeeping enda dona vakaidora ni al ni Lama El Malua
ve vakdo vataki, ve tingomi, ve wasei, kana ve ala vakalo ket sarsa tungan uitu ala manda non kalo, kasenga na vakda midrasa vakang takin in the kai. Na mission ni peacekeeping and don mi kanda tukuna ka wasai tukin and dina kana vinak nikalo non din bulan doa. Tin ka dia wal sanga volka bitu, yada na matai ni ku. Ranon dolo, yada na karuni ku. Ranon dol kawano, yada na katol ni ku. Kep kainda na wakilesar waktitum na vano e butik mekina na ku kedengo, enda na klara kina ni ku kedengo e waka idortiko me taro vikentik nga na kawi teo kei viti me kenda kuani teo kena nandangyala kena waitui, bulata non sabia me kovetiko na bulangi na veya umbula rimbintu ena botin solo ena nda burbura. Ko profisa itektu, ena profisa yongo. Ronan doltin karua, same koten kina na Great Council of Chiefs kenimbalbal na kokombalata nandangyala kena nandawaitui sa tu sartungay na linganda na velu tektiko ena United Nations. Tikbumay na ngono ya, ito tikbumay na ngono ngo. Yado kesa na doon mikenda singemarao kasemsema kabata na kawito KKVT na vengon sala esa vakamure sartik may vakambalawa na matsong songongo na United Nations en non sami sanga sartiku vakoko mera may koveta ni weekenda non de yung bula na kawito KKVT rin bintu en botin solo en vunaway debate na South Pole ko profisa tektu en profisa yungo. Ronan doltin kawa sa menganga kina na Fiji First en venting dingi. Tempat rirtale ke wirto man United Nations to observe tak na venting dingi. Enda vakami vinak tunga vaklewan nanda kalo vinakango ni sando ten sarne nak niklo kena vunai vakananan tuke na tamatang bayani. Bulata namba kengo ronan doltin kalima same koten tal kena lotu vakristo ena avuni vakpulewa na lotu vakristo nga era kota ena irna velu taktiko ena ngonongo ena United Nations. Nisa vaktara na kalo me adona kena kota ena lotu vakristo ena avuni vakpulewa kena balmbale sa vakari taktiko noni tuptuva na kalo nisa kena ngauna dandono me kenda leso na luve viti wan non kalo na nagaselu na kalo ne eparam ke aisake ersang ni lotu vakristo ersang talangani vakang tak na voltambo. Satu sartungango na ivakta kilkila kena ivakdindina vekend kitsar na kawni luvi ni kalo na kawit to KKVT nisa kena ngauna dina ndonongo me kenda leso en non lotu na nagaselu kangol tani mai na lotu ne bunta na lotu vakristo kena na voltambo kanda vakarotek kenda na leso vakaromai na tuin na devakambula me mai liutek viti kena bula sautu bula tau mundo kena Jerusalem vo me davane vakta wituit ke burvura. Amen. The North Pole used to be a no man's land, but these are the days when, by buying a ticket on a commercial airliner, you can fly across the North Pole and drink a cocktail at the same time. You know, 3 score or more years ago, about 35 years ago, our guest tonight found out whether there was any land north of the North American continent. He made that first discovery flight, and I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. It's a tremendous So there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Admiral, an expedition to which I believe you're the advisor is now en route. What is that expedition doing? Well, that's the icebreaker Atka, and it's a reconnaissance expedition. It's going down to the South Pole area to make certain observations and to look for some bases. They will be back in April, and they will report back, and upon the information we get from that undertaking, we will base the bigger expedition that's to follow. Is that very definitely planned, or is that... That is being planned right now. So I'm willing to say to you that there will be a number of expeditions that will follow, I think, year after year, at the bottom of the world, because the government has really become interested.
Well, Admiral Byrd, I can understand. I think everybody can, the interest in the North Pole because it's so near our greatest challenger, Soviet Russia. But why this interest in the bottom of the world? Nobody living down there, is there? No, it's pretty cold. There's only one permanent resident, that's the emperor penguin. The little ones live further north. I tell you one reason they're interested. It's by far the most valuable, important place left in the world for science. That's why the scientific groups all over the nation are really interested. But more important than that, it has to do with the future of the nation, those to come after us, or even during your lifetime. Because it happens to be an untouched reservoir of natural resources. And, as the world swings with an ever-increasing acceleration, far-flung places, once useless like we thought the North Pole was, and no man's land, become very useful. The bottom of the world will be important, not only to us, but to our allies. I was going to ask you, does it have military importance? It has some, and as the world shrinks, it will continue to shrink with an ever-increasing acceleration, thus bringing these places closer. And in the future, I can see a time when it will be very, very important strategically. Well, has development of air power increased the strategic importance of places like the very much so. Palma Peninsula? Very much so. Even now, if anything happened and we lost the Panama Canal, we would have to control the islands just north of Antarctica, which are part of Antarctica. Then between there and Cape... Admiral, you speak of the resources of Antarctica. What are they? What are the natural resources there? Well, we've found enough coal within 180 miles of the South Pole in a great ridge of mountain that's not covered with snow, enough to supply the whole world for quite a while. Well, that's the coal. Now, there's evidence of many other minerals. We're pretty sure there's oil. Now, that coal shows the bottom of the world. Now, by far, the coldest spot in the world. Where that coal is gets 100 below zero in the winter. Well, It was once tropical. So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium there. is it any secret? Is there uranium there? That would be the only thing that would be practical to actually go after, I suppose. Everything else would be economically unfeasible, wouldn't it? Well, as we recklessly expend our resources, the time will come. We'll have to go after that stuff there. Well, I avoided what you said about uranium. I'm not sure about that. I don't want to have the world fighting over the Antarctic. Admiral, is there a competition among other nations to try to get information about Antarctica and possibly to secure some of these resources? Well, yes. There are now 7 nations very much interested. Russia is interested tremendously. That I'm sure. Australia has an expedition down there. The Argentine, the Chile, New Zealand, Britain, and so on. Now, you can understand those people down there being interested because they live down there. The New Zealanders, the Argentines, the Chileans, and the Australians. And so we don't do much about claiming anything. Admiral, you make it sound a little clouded. Are there that many expeditions now there or en route there? Well, as I said, it's the most peaceful place in the world, but I don't think it will be for long because of this intense interest on the part of other nations and this nation. Sanangumasu ko sanu taktu ni woti nandavu sewa setolongo ni na soliti ko na alwa katengo kanalo ni ve pakamboti ve kandanda do ketsar na kawito keke viti na kauni lubini kalo wa nanda kalo vina kango na nanda kalo na gaselu na kalo ni eprama ke esake. Ena vinaka mekenda kun lamlang taksar vaklev na vikasa yaltiko nanda vnola manyo viti blata me kao sa vakreta ko ito kada ke ni vikaya yaltiko sa no ni tubtu sartik ngana kalo. Nanda kalo vina kango ke non anglosi erawan no vikenda sartunga kavalatiku ena vukunda. Sa non de taivinga na lavetiko nanda vakavini vinaka kalmanir sarvaklev na vivakalamtaki ke na vivakadadani.
ena loma wasibi ni nond kalo mbalata ni sa laka wala sara non rangauna ena vuruvurango. O kare mnive o se taka ve tuktukun takai na din lebongo ni sa kena ngona mekendara na kawe tau KKVT na kaw ni luvini kalo kalesuwa na non rakalo na nandanga se liu na kalo ni eparama ke esaki ka vakaro tekianda ena non sa vakaro tandale sumai non de vakambula na mesaya mena mai liu tekiviti ki na Jerusalem vo. Enda vakamit vinaktalanga vakalewa na kalo ni sa vakaro taktalanga mai indo na matser totoka. En bali bat sartik ngana non tonganga ni sere ken non devio se wa se tulongo. En am teningo norngot ken na mat serango e turu vakayo yao na wai ni matango. Ni sa vuksar na koloni vunia ka. Nir tolang sartik weekend na mat ser totokango au sana mai dap sar telanga kinai ke ka unui taktu ni na vakembal bal sar vakle weekend ke sar na ganga ni serango. Vinaksak vakle na vakarong tikmai. Metavan non devio se katarava esan me vakatavar sa talanga kin non devio se ana kadi ni kalongo ni vakading takamanda. Tangivo likaru imikai waini mata kede sara Raidatico Giovanna Calo Nila Tova Tuna Salaki Namula Also Tabaki Nanandre Nabosa Ichioma Ambai Nanumatu Mwaini mata enangai taboyanga Bikorara watu raibechisu Nikotangi sawaraki kotu Wani mata kedena mena taboya Bisa lolo mana kalo Ninda tandu yani enona koro Koro di nanino nakalo Senga kina na moto Nimboini Seoromoda Domoni butumu Maina koro ya latakiru itotoka Marambina tawa mundu tu Nawaini mata kele taboya nakalo Nina yado ki Jerusalem ibo Nikorara watu raibechisu Nikotangi sawaraki kotu Wani mata kevena mena taboya Bisa lolo mana kalo Nikorara watu raibechisu Nikotangi sawaraki kotu Wani mata kevena mena taboya Bisa lolo mana